Nah, kalian ka jungi ka parti UDP pokoknya yang dunga apa ide baka distrik Mokorwat ingin layo memperskemnya ka UDP Mokorwat Circle te hakne kapor bah ina keren syahi kemat ka circle bah nak kalian ka jungi ka parti UDP hau news number 1 mo hau ajar pulai te ina long ki balak he but ndai tam balak he bah in penyang baik na po Mokorwat konstitusi te juga poru ngokwa ben pensai apa ya dei baka RDA mo te du mentah oi ngidang ya trilangi apo kastet andre apa ya dei bat ki konsumsi te ngila ada ko basai bah ni don hi kejanya berkat bah na kalian kejungi ini ya baik ki kam apa mo ki konsumsi kila kloy ben kre yo kandidat te kaptam ya ka Mokorwat na kalian kejungi da kabasai ba ila kre ba na kalian ka parti UDP bangin ya le baik na po ha haunus nam akulah